Wara li l-Labor tela fil-gvern fl-2013 saru numru ta' manuvri fl-armata li ħafna jiddeskrivu bħala oxxeni, illum 8 snin wara rapport tal-Ombudsman jikkonferma li dawn il-promozzjonijiet kienu illegali. Dawn il-manuvri u promotions illegali waslu biex twarbu nies ta' ħila u kompetenza fl-EFM fil-waqt li oħrajn raw is-salarju tagħhom jiżdied għad-detriment ta' sħabhom li kellhom ħafna aktar esperjenza. Dan ir-rapport tal-Ombudsman li ġie żvelat mit-Times jitfa' dawl fuq dak li seħħ mill-2013 l fi żmien meta il-Ministru responsabbli kien Manuel Mallia. Il-proċess li kien skatta f'dak il-perjodu kien maħdum bit-silla biex jiġu promossi nies partikolari u huwa proprju għalhekk li l-Ombudsman sejjaħlu diskriminatorju u illegali. L-Ombudsman kien qed jiddeċiedi fuq il-ment illi kien tressaq dak iż-żmien mill-logotenenti kurunelli Karl Sammut, Albert Brincat, Ian Ruggier u Mario Borch illi eventwalment kienu telqu mill-EFM. F'dan il-perjodu, il-Brigaddier Jeffrey Kurmi kien ingħata 4 promotions f'daqqa u minn maġġur spara l fuq f'temp ta' ftit xhur biex ingħata f'idejh it-tmexxija tal-armata.